وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Al-Mukarram Mudirul Mahad Warasatul Anbiya Al-Mukarram Asatis wal Hasatidah Summatul wa Kalimat al-Mahbub. Tayyib saat tubuh mamakum fil qurbati jami'an fil mawdiyah. Kifahul hayat Ma'asyiral muslimin wa zumratul muslimin rahimahullah. An Abi Abdurrahman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu amalan ahabullah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu sumayun qala birrul walidain qultu sumayun al-jihad fi sabilillah wa ala hadzal hadisi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyinuna an al-a'mal allati yuhibbu Allah wa minha wala salatu ala waqtiha wa saniha birrul walidain wa salisul jihad fi sabilillah. Wa nahnu min khalqillah wajib alaina an naqbulullah wa tahu kaidan rati munasiban wa qatiyal muqtasa wa kadzalika anna malakul wajibatan ma'al qaila wa nahil islam ala kulli man yakshal yuridu an yaf'al shay'an ma lakin al-islam yu'allimuna likay nurida an na'a bitolabi shay'an limla'i hawati. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimahullah. Mata jati salat wal wajibatil ukhra subhanatu minallahi ta'ala. Falidhalika la budda an nakuna tarka zikri wa du'ai ba'da salat ma'a anna fihi mustajabun billah la budda. Ma'asyiral muslimin wa dhurratul mu'minin rahimahullah. Wa hadhihi maqalati muttabiqat bima qala Nabi fil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ridwallahi fi ridwa walidain wa syukrul walidain. Hadzal hadisi asyarna anna. Ridwallahi fi ridwa walidain wa syukrul walidain kadzalik. Lidzalik la budda an nakuna muti'an bil walidain li annahuma qad rabbayana min sigarina hatta kibarina. Umuna yalati tuwaliduna wa amal abu huwa alladhi yu'tina nafaqah. Ka'ita inna kulli usratina wa liyadfa'al masrufa lil madrasah. Nahnu nastati'u an ta'lama fil madrasah wa nala umal mustalifah. Min sayyi abawaina la min ghairihima. Walidhalika an nati'ahuma wajibatina an nati'ahuma. Yumkin hadza minni syukran katsiran ala ihtimamikum wa qan ala al-atha'i. Assalamu alaikum